Asikhiphe lenkalvasi ohlezi uyifaka ephaketheni. Ithi ukubadweba kancane laba abalokhu nganayo. Hlukanani nomjolo ngoba nilimele. Niyahethana, niyalimazana, niyashayana. Hlukanani. Abafundisi sebeyayiphatha nabo ibhamu sebeyaqhwebana. Bangaka abantu abathikamezekile emqondweni, bangaka abantu abakukhubazekile emabandleni abanganikwa lutho esingabaphila utho siphisa sondlana nendoda eyodwa. Ilale nezingane zethu la iphinde futhi sondlana nendoda ifuna ukusishadisa nentombi zayo silale nazo uyayiqeda indodakazi lomshadi nqanawe nazi izingane zethu ziyaguga umuntu uyazi ulale naye la uyayibona lo nto leyo. Manje umuntu mayengake abhabhaze la athi ngehlile kuzokhala wonke umuntu bese mina ngiqhamuka vele ngimdonse ngempama. Nabo laba bamaphambili angibajikele kodwa bamaphambili benza zonke izinto lezo ziyabahlula futhi lawa ahlabele lawo phambili msinga kuyathakathwa mina akekho umuntu ongangisebenzisela umuthi uhlule umthandazo wami nalo yamama ongizalayo ayikho into engihlanganisa nomfundisi oyesidakwa ambulana nezingane zabantu la akufungwa ngenkohliso kule nkonzo. Siphinde sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu kusihlwa. Namhlanje siphethe inqanawe. Indoda yoswazi. Siphethe indoda yenkalvasi kuthiwa ithi hamba noma ihambe esitaladini mayibona nje ukuphambene okungaqondile. Ivele besiyayidonsa emgodleni. Tincanca. Siphethe yona namhlanje igama lami ngumsizi. Siphethe umfowethu unqanawe kodwa ke naye izoyichaza ke. Emva kwalokho ke sisho ukuthi siniphatheleni namhlanje yini esikhuluma ngayo babunqanawe. Ngibingelela mfethu ngiyabingelela ababukele emakhaya sanibonani niyaphila kodwa khulukazi itheko ngiyanibingelela wakacebe khulu ke sibongo Lindo Musa acebe khulu umntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe inqanawe kaThixo umkhumbo ongaziki le phansi entabeni zasemsinge bathenjini isigodi emzisho ngiyanibingelela ngiyakholwa ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe ngihlukene nesono amen. Amen. Nqanawe mhlawumbe kudlula nje la nayithola kanjani ivangeli ngoba phela niqhamuka le emakhaya lekonkandla msingakwaziyo ukuthi indawo isalele ngezinto izindawo futhi ezitraditional ezibonakala ukuthi kusenziwa izinto zesiZulu mhlawumbe ukusilandisa lapho nje 2 minutes ukuthi nani ithole kanjani lento mhlawumbe ukwazi kanjani ukuyibalance kube yiyona ngqo ngoba into enye izinto engifuna sidlule kuyona namhlanje le evangeli laseThekwini nevangeli lasemakhaya ukuthi yini lenza ukuthi ivangeli laseThekwini kube ngathi lihlukile kune lasemakhaya uyabona. Okay, all right. Njoba ngithi ngisindisiwe nje emakhaya emsinga indawo yesintu indawo yesintu kakhulu so njoba kwindawo yesintu kunomhlabelelo lapha kuyicilongo othi lifikile ivangeli esizweni sabansundu esizweni sakaZulu so by lokho ncazi nombhalo wayebona indawo zasemakhaya elibona lihamba lisabalala ngoba ivangeli is good news so nasemsinga lahamba lahambe lafika kwabiza ukuthi umama amuve emsinga aye Great Town ngokomsebenzi amshumayeza ama-African gospel waphenduka mayebuya ke ushada nje uthola thina sisemsinga kwasho ukuthi ke ayekhona ama missionaries ayesuka kwasiza abantu mission Rock of Life Church ayemaningi nje ke nama gospel ekhona evangeli nje kusuka kudala even uNkulunkulu nomuntu omusha singakabi khona wawusufikile wawusukhona emsinga salithola kanjalo ke ivangeli kodwa ngikhulele khona ekhaya elikholwayo elisindisiwe ukuthi phela umuntu uzenzela into zakhe khona emsinga ekhaya nje umama ubesindisiwe kodwa kubaba enza izinto zakhe zasekhaya sedolobheni noma lisemakhaya phakathi semakhaya impela ngicathi usukusanda kungena nje uqala umsinga from Kidsdrift uthi kaKopi usukungakapheli hour uqalile umsinga before ufike edolobheni lezansi yes so mina ngokwami ivangeli ngalithola kanjalo then ke
umuntu wenza izinto ke wayesethathwa ke ama missionaries kwasiza abantu kushunyayeliwe baningi abantu abangishumayeza bengilazi nje ivangeli uyabo ukuthi ke ukuthi sengisindisiwe isinqumo ngangasithathile ngoba ngangenza nje yonke into kwabelungu ke bakasiza abantu akuyibona abangithatha bangisondeza bangishumayeza bangenza ngayo lento engiyiyona mase ngibuka ukuthi okay umzali usewumshumayeli mina ngiyaphuma necilongo neBhayibheli ngiyakwasiza abantu iAfrican Gospel ila ekhaya umzali uyena oyiphethe ngabona noma niyazini angibuyele kumagubhagubha kwelakithi uyabona yes uzongifakazela ukuthi ngiyajabula ukuthi ke uqhamuka ngasemakhaya okusho ukuthi mina nawe mhlambe ivangeli silibuka ngesithombe esisodwa yes ngoba emakhaya umuntu ophenduke emakhaya akafani nomuntu ophenduke eThekwini mhlambe ke abaningi sebengaba neargument kulokho kodwa kuliqiniso mina nje ivangeli ukulithola ngasemakhaya ngilibona lihluke kakhulu ngifuna nje sidlule enkulumeni yebandla ukuthi ibandla lona lodwa ke ake sikhipheke kwezinye zonke izinto sikhulume ngebandla ukuthi lona ibandla lilodwa leyini ibandla uJesu uqale ukulintroduce kuPetru yes uthi kuPetru ngiyakuyakhi yiloko ngani ibandla la yes ukhuluma noPetru yes emva kwalapho lazobonakala kwizenzo chapter 2 yes lapho kwiPentecost lapho kwehlisulwa kungani umoya and kwizenzo liyabonakala ibandla ukuhamba kwalo lihamba lisukela kwezenzo 2 lihamba ibandla likhonza uNkulunkulu kuthiwa bonke ababeswele kuthiwa wonke uma ngabe ukhonza wawukade uthatha impahla yakho ubona impahla yakhe esigugi noma ungasayiqoki noma intsha ngisho ukudla nizokhonza ngakho ebandleni engekho uyabona nje kukhona ilokungani into engivama ukukhuluma ngayo ukuthi ke njengamanje bengangishaya abefundisi but njengamanje sinabantu abefundisi uthola ukuthi ba treatwa special yes but ngalezi ayikhathi iyayingekho into ethi ibandla lithengela umfundisi imoto but ibandla lonke lalikade likhonza wonke umuntu efana kodwa bekhona uNkulunkulu abaseparateile benza umsebenzi so ngifuna sibheke lapho ukuthi yini yenza ukuthi ibandla lamanje lihlukane kakhulu nebandla lakudala ekubeni ibasis yethu kuyiBhayibheli lelo introduciwe kubazalwane angazi noma ngingayibeka ngokuthi impucuzeko ekhambeni ngenxa yokuhamba kwesikhathi ixesha lihamba ngicabanga ukuthi netechnology yakhula ngokwayo ngendlela yayo kwase kuba khona abantu abathize abasuka bengangishayi abafadarishwa ubaba laba bale enhla neAfrika because izinto eziningi ziqhamuke nabo izinto eziningi nje zikhophwe zakopelwa kibo ukuthi basebenzisa izinto osofa you must come and give to papa you must do this for papa you must come and give to a man of God uyayibona lonto leyo so each and every time now kwangathi even ebandleni it's always about a man of God uyabona kanti uqala bekuhlangana imali yamasente nje ukuthi makuthengwe amakhandlela noparafin ukuze kuphorishwe indlu yokukhonza then it's done yabo yonke imali ephumayo idala idingo zebandla so kuhamba kwanebhucuze ukuthi ke man of God sekumele manje igene ngegrand march ngendlela ethile man of God sekumele iphesukunyele ushayele izandla ngene sesidumisile saqeda senza yonke into kade sikhonza sonke saqeda bese thiwa ke sukumanike nishaye kubaba ke bambize baze bamethe nangamagama kwaye izinto ke siyigopelayo esizibukayo esizithanda uqala bekuhlala wonke umuntu emasithini afanayo right now sesinama couches no sofa aba special for ubaba nomama baze babe nezinto ezithile njalo is always about umfundisi no more intandane no more abafelokazi njengaqala uyabona lonto leyo so ke isikhathi ukuqala izinto beyiphuma ebandleni ziye ngaphandle izinto beyiphuma ebandleni ziye ngaphandle njengamanje iphuma ngaphandle ngena phakathi ziphuma ngaphandle zingena phakathi kanti iqala bekuthiwa sinakekelana kakhulukazi abendle yokukholwa ibandla bemele libhekane lona lodwa bese kuyimali iphuma ngaphandle umsebenzi kaNkulunkulu njalo lo beside ukushumayela kuyikho ukushumayela khona lokho ukuthi asiphinde futhi sabela abampofu uyabo so now kuhamba izinto ke ziyashintsha
yikho sometimes kugcina angazi noma ngiyayifaka yini le sekuba nama crisis manje ukuthi abafundisi abafuna ukukhokhela o-keyboard player, abafuna ukukhokhela i-sound, abafuna ukukhokhela o-graphic designer, abafundisi because sebeze bajwayela ukuthi it's always about them. Makufanele bona bakhiphe imali abayikhiphe imali. Uyabo? Because sebejwayezekile ukuthi ngisho ngabe kuthiwa kune conference ethile, ngisho ngabe kuthiwa kwenzakala ini isuthi kamfundisi. Makuthiwa kune conference nje enkulu nje noma ngabe convention umfundisi kumele athengelwe isuthi noma mama kumele athengelwe ingubo ukuthi ubani ofisayo ukuya kuleyo conference ongenayo imali njengoba kuregister ongenayo imali okuregister ayibheke indaba yabazalwana abanako mana ke nqanawe mina ngokulazi kwabivakeli ngiqhamukale ngasemakhaya ukuthi kumele nisibakhokhele o-keyboard player ngoba nabo bayakhonza ngithi la ebandleni futhi bayakhonza o-keyboard player ebandleni okay ngenxa yesikhathi samanje bayakhonza o-keyboard player ebandleni awu-keyboard player nabo kabafani ningangishaye bo-keyboard player no kumele selikhulume iqiniso yabona isikhathi samanje bafethu isikhathi samanje cost of living njengamanje is very high lokho kumele sikukhulume yabo uma mina nomsizi sivumelene ukuthi unqana uzozokudlalela i-keyboard angifuni ukuzibeka on this side manje ngosivumelene ukuthi nqanawe ngizokudlalela mfundisi mahala yabo ngoba ngiyakhonza nami isivumelwano yabo ayikho inkinga lapho because abanye bahambe bayofunda bathatha ama class bakhipha imali yabo isona skills nebusiness yona ndlela abayiphilisa ngayo yabo cha lokukwasande ukuthi ngoba nami vele bengizokhonza la ebandleni lokho ke yikho ngisade ngisaya kuyona le ukuthi iya ngesivumelwano ukuthi mina nomfundisi sivumelane ngani uma sesokhokhelana akwenzeke ngendlela esiqale ngayo nje siqala sintroduce ukuvumelana kwethu uma ukuthi sithe sikhokhelana baba ngizokhonza noma kula ekhaya ngiyakhonza uyabo because iyo lento egcina isidala ukuthi umdlali asuke la ayodlala kuleli yabandla because leli yabandla liyamkhokhela leli lithi wawukhulekelwa yithi ukhuliswe yithi owakithi so ke manje igcina sekushaya ke lapho ke kodwa ngokukhonza akumele bakhokhelwe ngoba nabo bayakhonza kodwa uma isivumelwano sikamfundisi nomdlali no-keyboard player sithe baba imali engaka athi ubaba fine was uyabo uya-expectile and then ubaba akasathembeka akasabamba ingcingo yikho ke begcina sebeganga ngathi lento le into eyoniwa abantu bokuqala lapho ukuthi ke kuqala holwe manje ebandleni kanti kufanele wazi ukuthi uSunday ureservela ukukhonza yes into ozofika uyenza ngithi no worshipayo uma engathi naye ngelinye ilanga ngifisa ukulokungana ukukhola angithi ke indaba yonakala lapho ke yonakala lapho ukuthi indlu sesiphendule umuhume wabaphangi indaba ayikho ko-keyboard player ayiqalile khona iqale kiba abafundisi because nabo bayakhokhelwa we understand mangabe ngifika nje lapha ya ethi wozojikjela nqanawe ngizofuna imali yami engaka and ngizoyisho ukuthi malini uyabo ma ngithi transport yabo exactly ileyo nto ke kumele siyibheke ukuthi because i-transport uyayithola should obvious no-keyboard player makunjalo nawe uyagibela cha uzokhonza la ekhaya Sunday uyabo uma kukuthi u-keyboard player let's say u-keyboard player ngimemile kune mhlawumbe kunenkomfa yes inkomfa let's say mhlawumbe ke akuyona ebandla lakhe ngathi mina mhlawumbe lapho kuvumelekile ukucover ama transportation costs ngoba kuyam inconvenient lokho ngoba indlela angayijwayela ukuyihamba but mawukuthi ukhonza la ekhaya nje uhlala la ekhaya why kufanele simkhokhele mhlawumbe u-keyboard player mhlawumbe nabo mabe sibukela la bazochaza ukuthi kubaluleke ngani ngempela ukuthi ke uthi ukhonza every day la ekhaya kodwa kufanele sikunikeze imali ngoba nawe indlela uNkulunkulu akakunikeze ngayo iskill unikeze iskill eyizandla ukuthi wena mina ngifuna ungikhonze ngalolu gubhu lithi nje linyizwe mbongeni ngamaphimbo mbongeni nangogubhu uyazi ukuthi ke umehluko omunye ubaba wake wangichazela wathi there is a difference between a keyboard player no keyboard worshipper keyboard player uzodlala u-keyboard worshipper uzokhonza uma sikhonza kuleli bandla ngikhonza la kusekhaya isidingo semali vele sokucharge imali asikho okay
into yonakala la ukuthi uma sekuhamba isikhathi mhlambe impilo ngikhule ngineyidingo uyabona keyboard player bafethu nidlala indima enkulu angeke lokho sekulibale futhi ngeke siziwaqhamba amanga uyabona uma ngabe ngakakhokhelwa yes uyadlala every Sundays ngaso sonke isikhathi uyaziavaila cause umzalwane bakhona abanye abanjalo bakhona abangani bami enqwaba engiyaziyo omunye nje one of my friends ulindelani unxumalo uzwide okwabeka inkulumo ethi ngama Sundays angizimisele ngokugika uyabo sekungaqondana ikhona ibandla engizikhomitha ukuthi la ngiyadlala angigigi but ngama weekend ngesikhathi sami emcimbini emshadweni ngiphike it fine ngagigi uyayibona lo nto leyo kodwa kahle akumele vele bakhokhelwe la abakhonza khona abakhule khona cause kukubo la ngoba uma umfundisi ehlakaniphile efuna futhi naye ukuzigcina ene team right epowerful engezohlezi njalo estrugglisha kwi-team akasebenzisana nayo keyboard player ama ushers ama worshipers kodwa futhi umubheka ke inhloso kushuthi yokugcina umuntu odlala ugubhu ukuthi si-attract abantu attracting abantu ukuthi mhlawumbe imnikelo ube mningi ugcina umuntu odlala i-keyboard noma umshayo wogubhu akusikho kahle uku-attract abantu though i-keyboard iba attract abantu abaningi basindisiwe befuna ukuyokuzwa i-keyboard ngeke sikubalekele lokho uyabo uyakubeka imali iqhuma i-chorus emakhaya nje most of the time ngeworship abantu abaphumi baphuma masencencethe i-chorus once kwaqala kwakudedela i-polka zakhala umuntu ushiya ngifisa ngisho ukuyeka into akayenzayo eyizwe incencethe i-keyboard lapha kodwa inhloso yokudlala i-keyboard ukukhonza hayi uku-attracta noma ukubooster amaphimbo noma ukubooster abantu bangapongolozi bodwa ukukhonza mina kade ngisala ukuthi le team umuntu akasebenzisana nayo umfundisi uyizalile wayikhulisa yakhula iyamsiza iyamseva naye useva uNkulunkulu angithi so if ukuthi amandla unawo incegu ayinikeza ingane into yokuthi zikwazi ukuthi zithenge insipho ngoba ihlezi zixhuma lapha phambili zenza yonke into la ziyawadinga ama roll on ziyawadinga ama perfume yabo cha ngeke sibheke inqanawe kweswele kodwa laba ba-afforda ngoba phela ibandla aliyona i-organization efunded kodwa imali uyabona njengamanje yes amabandla amaningi alahlekelwa abantu nabefundisi sibathola benza izinto ezingekho right ngenxa ukuthi ke bafunani bafuna imali baba committed ezintweni ezisecela ngenxa kunengcindezi lapha phakathi ebandleni ukuthi ebandleni sidinga ukuthi kwenzeke ukuthi ebandleni kufuneka senzele ukuthi kanti cha ibandla nje lokuthi kuhlangane kukhonzwe ngale ngo Sunday noma kube nemkhuleko phakathi neviki bese kuyahlukwana ileyo nto ukuthi ke izinto sihambe saphucuzeka njengoba kade ngisho sayifunda nezinye izinto zakwezinye indawo sabuya seza nazo la we understand if kuukuthi njengoba ukhala ngaleyo nto leyo ukuthi ibandla likanjani if kuukuthi ayikho into kanjalo noma uhlelo likanjalo akumane kubuyelwe emasisweni kusuka amantombazana lawa phambili lawa ahlabelelayo phambili ahlale phansi umdlali maye khona akabe khona maye ngekho nayo engekho angabibikho akubuyele lesikhathi saqala webhayo kwakulida noma ubani noma mama umthiyane noma umama ubani noma ugogo ubani noma ubani olidayo alide njengaqala aye powerful bese powerful lezo inkonzo ngoba nabo laba bamaphambili angibajikele kodwa bamaphambili benza zonke izinto lezo ziyabahlula futhi uyabona so manje ke isibheka uma ukuthi siyahluleka ngoba ekugcineni kwakho wonke umuntu esikhathini samanje mfethu ufuna imali yabo lapho abafundisi singeke bakhave ukuthi bakhokhe ngoba nabo bayafuna ukukhokhelwa uyabona because engida sibheke kanje ukhona umuntu o right ama worshipers affordayo angenankinga afika zoseva akhonze sometimes kuze kube yona anikela more enkonzweni you understand angafuni inkokhelo kanjalo nabadlali bakhona futhi abadlali athi umuntu ubaba lo
mhlambe umfundisi yabona khona nje ibandla ngeke ngilimention elise Pine Town enginceke idlala khona ithi mina la ngeke ngize ngihambe futhi ngeke ngize ngidlale ngemali la ngafika la ngingeyilutho kodwa ke kukhona enye inkulumo engizayo ngayibuka ethi mfundisi ungayithathi serious le nkulumo yami ethi kuleli bandla ngiyofela la ekhaya no wayefakaza umfowethu yabo vele phela ngekusasa ngeke size silazi yabo kwafunga enye inkunzi yathi sisuke yathi hey mina just hayi mina ngeke mina ngiyofa lapho ufa khona yathi nje angeke ngize ngikulahle kwenzakalani yamphika yabona yamphika you understand yabo so ke kuyenzeka athi umuntu ngiyofela la ngiyohlala la until so ke ngibe ngisakulendoda ukuthi yathi mina ngihambi la futhi ngeke ngize ngidlale ngemali la because ngifike ngeyilutho sengize ngasebenza ngaze nganemondo lo muntu ngikhulekela engisiza ngingeyilutho lapho kwakubhede khona efaka imali yakhe umfundisi uyifufuna labafowethu laba legenge leyo keyboard player ikuhloniphe noma ikusupport make sure ukuthi nawe uyacheck isimo sabo abazalwane bonke nje ngeke ngisho kanjalo njengomholi uyabo kakhulukazi laba owazi ukuthi kahle inkonzo ima kakhulu mabe khona ba check uba support manje uma ubheka la nganawe kulula ukuthi ibandla libuyele lapha elale khona kuma pillars lawo elale kuona ngoba uma singakhuluma nje ziningi izinto ezishintshile njengayo leyo indaba yokuthathana o mission approach nani njengamanje mangabe insizwe ifuna ukugana ukuthi yenza njani ukuziganwe ngicabanga ukuthi izinto ezazibekiwe phambilini zazi imithetho eyayivimbela mhlambe izimo ezithize ukuthi ingenzeka abantu bengakathathani kodwa zonke lezi zinto lezo kubukeka sezeqeki kuningi kakhulu okulimele ebandleni ukuthi lento efanayo namanje emakhathi nesisuka nje emakhaya ukuthi kunezinto eziningi othola ukuthi abazali sikhule bezisho ukuthi ungahamba endleleni ungahamba endlini ungawushaya umlozo endlini ungachitha amandla endlini zonke lezi zinto lesisayiquestiona thina sikhula sithi kwenziwelani kanti izinto ebeyingaquestionwa even ebandleni bekukanjalo into eyasustain ibandla lo omkhulu bethu nogogo bethu esibaficile ukuthi babengayiquestioni izinto ukuthi why need to separate ekubeni sithi social why nithi singahlangani why nithi singaye ema-restaurant so kulula yini ukuthi ke ibandla libuyele kulezi yazinto but ibandla lingabuyela kulezi yazinto uma singaphinda senze show mina nawe naloya ukuthi sishadile newundlu usaphelela yabo because uma ukuthi sishadiya sangaphelela vele izinto lezi sizozenza uyazi ukuthi iBhayibhelisa ke sibalekele nokubukeka sengathi exactly yabo so if uzobona unqanawe busy ejola ethi lo ngizomshada ivangeli isithunzi sevangeli ke sithini lapho ke unqana uyajola uyashumayela uyangizokushada yona Thokozile noma Thandazile ngazi ubani kodwa ngapha futhi ngiyashumayela ngibhizi nangala nangu masihlalisane la unkonzimalanga lo esithandana naye esifonelana naye ubusuku nemini sivusane ngama message siyabekezelelana sidlindele ukuze kube right uyebo lonto leyo ibandla lingabuyela uma singashada siphelelise bese sifune sikhiphe kakhulu lento yethi sesihlakaniphile sesifunde kakhulu thina generation yamanje ngoba izinto eziningi zonakala nje sihambe sayofunda sabuya lamakhehla asinika ivangeli eholo umoya ongcwele eyakazi ukusustaineka njengoba kadusho sabuya sawakhiphela eminyango ngisheshumayela siyawachitha sithi akhotha iBhayibheli out of context awekho sound sibeka izinto eziningi yabo because thina sesibuya ukuyofunda yabo so izinto eziningi zahamba ngempucuzeko yaqhubeka impucuzeko yaqhamuka nawo kanjalo kuhle ukufunda ngishaya iBhayibheli College ningangizwa kabi angishaya iBhayibheli College but izinto eziningi zonakale ukuthi uma sibuya safuna ukugudluza laba esalithatha kubona ivangeli singakayi eBhayibheli College lapho uyabo ukuthi evangelini lamanje wawugcineni njukuzo kuthiwa khona umuntu ovuka efile akusavuka efile kodwa uJesu utheni izokwenza okungaphezulu kwalokho so njengamanje akukho miracle akukho lutho ibandla liyafana nje nabantu kodwa ke into enkulu engidiscover ukuthi kunzima ukuthola uNkulunkulu
uyabo uNkulunkulu kululama ekufuna yena noma esafika ngamaphupho uyothi uyavuka ekseni uvuka ubona imbono but nangabe wena usufuna yena sengilana ke sengifuna kunzima ukufuna uNkulunkulu so yikho abantu bekhatha ama corners and then belokhu ngani bethi hayi sesikhona la akwenzeke noma yini ufuna uNkulunkulu akulula kanti nokuthemba uNkulunkulu umuntu akulula ukuthi uNkulunkulu avele akuthemba mhlambe mangibuyele emuva kunobaba eAssemblies of God baba uNicholas Bhengu the izintshumayelo ethi one day wake wathi eyothandaza entabeni uthi kwaqhamuka amajuba angazi noma amabili akhuluma eceleni ethandaza mangabe uzwa imisebenzi yakhe nokuthembeka kwakhe uNkulunkulu umuntu wayethembekile kodwa iconversation yalamajuba yayithi asimnike yini elinye lithi asimnike elinye lithi singamniki elinye lithi kwayena simthembi lo mawucabanga ke esikhathini samanje kulempilo esiphila manje kuleli ivangeli kulula yini ukuthi uNkulunkulu asithembe akulula malithi ihlala ezweni uzondle ngokukholeka ngoba into engiyibuka kakhulu ukuthi ngicathi mhlambe nesitha naso sinawo umsebenzi esiwenzayo because njengamanje let's say nje unemployed kunzima ukulibekezelela uNkulunkulu unemployed akulula kunzima akulula kunzima ukubekezela kwensizwa ifunde euniversity kukhona intombi la kukhona intombi kukhona insizwa la ihlala no rooms oyidubula njalo hleze efaka intombi la endlini uyabo but it's disturbing kakhulu enye ke into lapho siyayisha kakhulu izona kubiza ukuthi insizwe ihlanza indlela yayo kusho njalo uDavid insizwe ihlanza kanjani indlela yayo uqaphelo kwezwe number 2 bese kubiza isinqumo mina nqanawe ngisithathe noNkulunkulu isinqumo engasithatha kunomhlaba lesohlabelo lethi mina ngenze isinqumo sami noJesu yiso lesinqumo esangenza ngashizo nozami kodwa ke nqanawe kuyenzeka usithathe isinqumo urealize lethi ntambama sesidlekile isona no kuyenzeka isona uthi lesi sinqumo engisithathile urealize lethi isinqumo sosilokungani sithathile kuyenzeka isona sesidlekile wenze njani kuleso simo boti kuyenzeka into ke ila yikho obaba esamkela ke bivangeli angazi ke nina namkela ke ivangeli nina because izinto eningi niyayiphikisa mina kwelami ibandla nje mfowethu thina sibekelwe inhlambuluko sibekelwe inhlambuluko because obaba bayaqonda ukuthi uhambo lwensizwa alulula yes insizwe sencane igazi liyagijima yikho ngithi sometimes ungabona umuntu ewuqandu evutha uma ngabe kuthiwa uyakuvulela ibhodwe lakhe ungathi hey vala nawe kanti kunje uyayibona leyo nto leyo mhlawumbe asitshela umuntu khona umuntu osemakhaya mhlawumbe namhlanje othe uyakhonza wakhubeka walimala mhlawumbe umithisile mhlawumbe usenengane mhlawumbe umithisi ukhulelisiwe wenze njani kuleso simo esikanjalo uyamiyeka uNkulunkulu ethi hayi mina ngisakhonza ngoba nakho sengithe ngiyakhonza ngakhubeka ngawa wenze njani uhlambuluka kubani ngabuya kuNkulunkulu iyiphi indlela ecorrect yokuyihlambulula ngiya kuNkulunkulu ngiyothandaza uNkulunkulu sengihambe ngawa phansi ngenze njani noma uya kumfundisi noma uya kumama othize ozonima evuka lapho ayokhuluma esigangeni wenze njani nangabe sengizwa udaba lami sengilizwa ngomakhelwane walo mama lo uma ulimele ushayekile endleleni yokukholwa sibekelwa abantu iBhayibheli kwenye indawo lithi vumanizona omunye komunye uyayibona leyo nto leyo abanye abantu ke sebeprefer ukungayenzi ngenxa yabantu ababuye bangathembeki ngeindaba zabantu uyayibona leyo nto leyo kodwa ulimele ushayekile ukhulelwe ukhulelisile umithisile kukhona la ulimale wachopheka khona
Mangabe umuntu ekholwa siqale la umuntu okholwayo mina njengoba ngisindisiwe akukho noma isimo nangelinye noma nangeshwa nangebhadi esiyongenza ngithi ngiyamdela uNkulunkulu uma ngisindisiwe ngiyohlezi ngisindisiwe namanje ngisindisiwe ngisazosindiswa ngisindisiwe so angeke ngiyeke uNkulunkulu ngoba nakho sengixoshwe isono Isono uNkulunkulu uJesu wasinqoba wasinqobela ngisho incwadi yamacala yayisimangalela wabethelwa nayo uyabo so uma ngishayeka isono mina ngiya kuJesu wanqoba isono uyabona ngivele ngikuyi ngihamba vele ngixilile ngikuyi so ukuyihlambulula ngingaya kumfundisi abanye bayaya kumfundisi abanye bazikhethela umuntu omkhulisile noma omkhulisayo enkosini umuntu engikhululekayo ukukhuluma ngisho izinto ezamahlazo zami kuye uyabo engazi ukuthi uzongisusa manje angise enkulunkulu uyayibona le nto leyo so into ke lapho ke ibalula uyabo mawukuthi umuntu ukholelwa ke ukuthi yena kaye kuNkulunkulu it's fine ngaya uNkulunkulu ngendlela yakhe as long as ezothembeka afika ageze ngendlela eyiyona angafike ngoba kumnandi kakhulu ke mhlawumbe abanye bathi kumnandi kakhulu ukuyela uNkulunkulu ngoba ufika ukhululeke usho yonke into ngendlela ofisa ngayo uyabo kanti nangala isibhera ungayi kumuntu ozomsaba nomuntu ozolokhu uthi akasezungithemba kumele uye kumuntu owazi lapha yangikhululekile uma ngabe mhlambe ke ngikuJero wazojabula uJero umadoda mangabe ngiya kuJero ngithi Jero mfethu ngilimele futhi ngimoshile mosila ngishayekile lana la engimphoxele uNkulunkulu mfethu man ngiyazi ukuthi uJeremiah uzokhuluma amazwi you understand azongilapha ngokwevangeli ngalamkela ngilificile lo vangeli leleThekwini balichaza ngalizwa ngaze ngaya komunye ngamlanda umfundisi ke olushumayela kakhulu siyazwana futhi we have a good relationship ngaye ngamlanda ngathi no baba uze la sihlale phansi kufanele ngayithole kahle la ngayizwa indlela abayibeka ngayo leli vangeli abalishumayelayo leli lokuthi once nje always ngisho usungenzani ngisho usungayishaya uyabona ke lapho ke asikwazi ukuthi sesisindisiwe impilo yethu ifane naqala uma unqanawe bekuyinkunzi malanga yesoka yeplayer sizingoba unqanawe usesindisiwe akaqhubeke abe yiplayer adlale ngezingane zabantu agrethe inhliziyo zezingane zabantu akhuleliswe izingane zabantu angondli enze yonke inyoncova stini le imisebenzi kaSathane ebe ethi usindisiwe it's a no khona umbuzo obuziwe othi senze njani sihlale esonweni kuze kuvama umusi uyabona ke kwashiwa kanjalo uthi cha kodwa uyabo uthi cha na kanje kodwa kukhona ke abantu mangabe belikhuluma lelo lokungala lokuthi hayi ngoba sengisindisiwe nje hayi ke uthela wayeka leyo nto leyo bhuti ihlupha ngani into engathi ngilithandisisi kancane leso sifundisi angisazi kakhulu futhi angifuni ukugxila kiso kakhulu because mina sikhona engisaziyo uma sekukhona oqhamuka nokunye akuseyikho uyabo most yalabantu abashumayela lelo vangeli noma ngithi angathi noma ngizothi umthetho noma yinzo ibeka ngani futhi asibashaya ngoba ivangeli lilodwa ivangeli alikaze lahlukana alisoze futhi lahlukana ivangeli lingi ivangeli liukuzalwa ukufa ukuvuka kaJesu that is a gospel uyabona so leyo ukuthi unqana uzosindiswa bese khuphuza izono ngapha aphinde futhi nangala uyavutha leyo nto leyo sikhule kuthina kuthiwa ivangeli liyavikelwa ivangeli lisivikele eyintweni alikwazi ivangeli likuvikele ekubeni isifebe uphinde futhi wena usevangelini uzokhomitha ubufebe ngoba ivangeli likukhavile no akwazi kanjani yabo because ingane zabantu ziyalimala yethu wena uthi hayi mina sengisindisiwe hayi mina ngiyakholwa noma ngaqoba noma ngenzani futhi ngabashintshanisa bonke la size sibe ischeme sishintshanise ngeingane zabantu because vele sindisiwe sinankinga no it can't be ivangeli uyayihlola inhliziyo number 1 inhliziyo yimbi yakhohlisa ngaphezulu kwakho konke yabo ikhohlisa ngisho wena mnikazi wayo yabo ukwe yakho so manje mangabe usuzothi ke hayi ke akubothela wayeka akusesilo ivangeli ithi incwadi ngithanda ngoba ekwivangeli ngihlezi ngishumayela ngayo ekwiTestament elisha owenza isono
ungokaSathane ozelwe ngembewu yezwi likaNkuluNkulu akasenzi uyabo ungalivula mfethu iBhayibheli from the start till the end uNkulunkulu akazwani nesono uyabo ungashayeka ungalingeka ungachepheka because vele indlela yawo wonke umuntu leyo kodwa hayi ukuthi uzobe wena uzoyiphupudlela nje ezonweni uphuza utshwala uhamba udakwa wenza yonke into le wenza yonke inqova stini le ubuye uzokuthi uJesu uyasindisa kanjani manje ke cha ngiyamangala phela nami ngoba even uyazi ukuthi lapha ko TikTok kuyakhulunywa lapha ko TikTok even abefundisi impela sibahloniphayo kuyakhulunywa ko TikTok kuyakhulunywa inkulumo lapha ziyesabisa uthola umfundisi ukuthi engeza ukuthi leyo nto bhuti njengoba kade ngisho lento leyana idinga because sabantu yabo sabantu siphile ebantwini ngale kokukholwa kukanqanawe kukhona unqanawe ukuthi umuntu this the thing esikhohlwayo engazi noma siyayikhohlwa noma kukanjani kodwa abafundisi nabo babantu alright bayalingeka nabo njengaba silingeka sonke kodwa akusho ukuthi sizonesa leyo nto leyo ukuthi ngoba khona abantu uthola ukuthi cha yazi ngempela iman of God cha ayicha lona ke ngempela yazi lento ayimfanele nje ukumfanela mhlawumbe iyaqala nokwenzeka angazi angisho akekho njalo sengisho sengaza nje sibonelo ukhona ukuthi mhlawumbe awu kodwa ayicha ulingeke ngempela bese uthi awu lona awu vele impilo yakhe lona vele unjalo vele nje loyo nje uyaziwa nje vele since ngalesi yasikhathi ukuthi unjena namanje futhi akasoza ashintshe uyabona and abanye manithi nibaletha la ukuthi bebe accountable uthola ukuthi omunye uthi hey ngibizwanga yini mina angibizwanga uthi uyaniqalekisa nje yabona ke uyaniqalekisa manje nisakwazi kumholda accountable ngoba njengamanje leli bandla sikhonza kulone lakhe futhi uyena establishing ingoba akunama elder ingoba mhlambe mina kwelami ibandla noma kubantu abasebeke bangiphatha akekho umuntu engayengabhekana naye owenza leyo nto futhi ake mina nje empilweni nami njengonqana angeke ngiqalekiswe mina isinyefo sendoda ehlulekwa ukubamba isimini hamlane ngani zabantu ngeke ngiqalekiswe isifebe mina stalo nala eThekwini akekho mina umfundisi ongiqalekisa oyisifebe bashaya phela nekhathakatha leyo nto abangayenza kodwa ke uNkulunkulu wami ngiyathi ngiyakholwa mina mfethu mina nginomzali mfethu othandaza mangathi ngikulandisa umlando wakithi emsinga kuyathakathwa mina akekho umuntu ongangisebenzisela umuthi uhlule umthandazo wami nalo yamama ongizalayo uyabo mangathi ngiyakulandisa kungapheli hour ngixoxela ngisho ukudutshulwa kwakhe ngisho ukusetshenziselwa imithi ngisho izinto ezayigijima pheke endle ebusuku ngisho amakata ayigcwala ekhaya ziningi izinto ezingenzeka engakuchazela zona ngalo yamzalwane sengisho ke ngoba nami mase ngibona ngiyashayeka amademoni ngiyawatshela ukuthi hey nina yathandaza mina wami umama so basobhana manje mabekuqhweba ngoba phela sebesiya sebeyaphatha lokuphatha uthini angeke mfethu yabona leyo ke abafundisi sebeyaphatha nabo ibhamu sebeyaqhwebana yikho ngize ngeke ngiqalekiswe isifebe ngoba ayikho into engangihlanganisa nesifebe somfundisi ayikho into engangihlanganisa nomfundisi oyisidakwa uyabona bese kuze kufike into a point whereby engiqalekisa khona because ngimtshela wena nje kahle kancane ukugcina ungangitshela lo nto leyo wena nje ukugcina ngicela ungangitshela lo nto leyo so ngisho engakwenza lokho ebandleni lakhe einganeni zakhe nazo mayiziziduphunga umuntu usha ngathiwa ubaba mayebheda uyasuka lapho mawuzama ukumbonisa engabonise nje ukuthi abayimisela nangokuthatha accountability if umuntu akakwazi usuzame kaningi uyabona mose ukuthi indlovu kayiphikiswa le umhlambi kazelusile shiya phansi uzohlalelana so isolution sithini la ukuthi abefundisi mhlambe bekufanele ukuthi siliphathizwe sibuke kulona sibuke izenzo sibuke izenzo zonke ngoba ilona bandla lokuqala uNkulunkulu elibonakele lithathe kuJesu uma ethi umpostoli uJohane thina sayithatha kuye lento sasina ezinye izinto uthi sasithinta even langezandla so abapostoli ibona abantu labo abalithathile ivangeli asisukuthi silandele indoda ethize ezalwe manje ekubeni abapostoli balithatha Jesu lithi thina sayezwa kuye so mhlambe
into engasisiza ukuthi ake sibuyeleni kwizenzo siyofunda ukuthi ibandla yini ibandla and imithelela yebandla kuthiwa futhi belithi maselikwenze uyayikhumbula indoda iyayihlele esangweni omuhle emnyango omuhle yes emnyango omuhle ukwathi ophethe bathi asinalutho kodwa thatha lokho esinalo nakhona futhi lapho ihleli nje kwase kuyinto engizothini noma ngithi kwase kuyinto esijwayelekile kiyo yazi yabo ukuthi mayiya emnyango omuhle njalo ibandla malidlula lingena lizolishiyela okuthile lizoyipha okuthile uyabona bangaka abantu abathikamezekile emqondweni bangaka abantu abakhubazekile emabandleni abanganikwa lutho esingabaphila utho siphisa sondlana nendoda eyodwa ilale nezingane zethu la siphinde futhi sondlana nendoda ifuna ukusishadisa nentombi zayo silale nazo uyayiqeda indodakazi lomshado inqanawe nazi izingane zethu ziyaguga umuntu uyazi ulale naye la uyayibona lo nto leyo yabona ke ibandla la kwizenzo ngilithanda kakhulu ngoba lalimnaka lo mfo uze uzothola ihealing ngoPetro noJohani kodwa ibandla have been taking care of him kusukela kudala uza nje njalo la eminyango omuhle uyazi ukuthi njalo mangize ebandleni ngesikhathi kukhona into engizoyithola ngoba mina ngisikhubazekela angikwazi ukuziphilisa kodwa during a time of prayer ngiyazi ukuthi khona into engizoyithola nqanawa ke sibuyeleni la kwinqikithi yombuzo wethu kobuthi liyini ibandla mhlambe nangomuntu uphendukile uhambe uthe ehamba endleleni washunyayezwa noma ubebukela iTV washunyayezwa njengamanje umuntu ukuthi process yokuchoose ibandla azokhonza kilo njengamanje sisiza lo muntu ukuthi no ukhona futhi okhonzayo njengamanje okade aqala ukukhonza kodwa kanalo ulwazi ukuthi usebandleni le-right yini ibandla kufanele ngibone ngani imapha ama characteristics ukuthi ngisebandleni le-right noma hayi kufanele ngiphume la ngibona ngani ukuthi ngi-right la noma cha angikho right la nje mhlambe ake sithi ake sibe nama standardized characteristics astandard nje ukuthi noma ke amabandla ehlukene emaningi kangaka kodwa lawa kumele ukuthi ngihlangane nawo noma ngabe ngiye assemblies noma ngabe ngiye faith mission noma ngabe ngiya kodwa lezi zinto kumele ngihlangane nazo uma kuthiwa leli bandla lesindisiwe nangu umuntu uyakholwa usephendukile wamukela uJesu ngicabanga ukuthi number 1 ushunyayiziwe unqanawe noma ngithi unqanawe ushumayelile washumayeza umzalwane mayishumayeza umzalwane unqanawe umzalwane waphenduka unqanawe akangaqheli kumzalwane okay lento esishumayelayo most of the time mangabe sishumayela ematendeni sibheke nezinkonzo ezi around abantu esibashumayezile asiqheli kakhulu kibo siyabacathulisa bese umuntu umtshela ukuthi nankaka amabandla ongasihlanganisa nawe uyabona ilawa kanje yabo cause ditha umuntu ephenduka ngiyamfundisa step by step ivangeli ngiyamfundisa step by step uyafunda uyabona bese kube ukuyena ukuzikhethela ukuthi ngihamba nawe mawukuthi angikho eduzane ubani abakhona kuhle nokuthi umuntu mosumshumayezile umrefer phela kubantu abazomkhulisa cha nakho ke lo akasitholanga leso sikhathi leso ngokuthi ulithathe ku-TV noma mhlambe njoba ngisho ukuthi mhlambe ulithathe somewhere akayitholanga iparenting omunye usisi ngasekhaya wavela wafikelwa umuzwa ukukhuleka wamukela uJesu wakholwa wasindiswa engashunyayezwanga umuntu uyabona engicabanga ukuthi esimene sikanjalo because uNkulunkulu konke kwenzeka emehlweni kaNkulunkulu konke kwenzeka uNkulunkulu ebona sometimes ke kuba ukusiza ke kamoya ongcweleke lapho noma uNkulunkulu kuba uyena ongenelelayo ukuthi umuholela kephi ngoba kuyenzeka ngempela umuntu angene yena engakubona ukuthi ku wrong because ingane ningi ziyakhonza nje emabandleni la kodwa sibona ukuthi sendaweni wrong uyabo ngoba mangabe ngathi ngibeka imigomo ethile kungathiwa nangoku sesifaka entweni yakubo eAfrican Gospel Church mina lapha yakufasiwe igedanga isicapha siqinile lapha kodwa phela mhlambe kokuqala nje ukuthi okokuqala abakhuleke egameni lika Jesu bakhuleke egameni lika Jesu okokuqala mabekhuleka bakhuleke egameni lika Jesu isisekelo sakho konke uJesu yizwi umkhuleko once kwana yabona ngoba balalele mhlambe
ngiyakhatha ngibona sibhiza kwezinye indawo angeke ngize ngazi kodwa isisekelo kuba uJesu isisekelo uJesu kushumayela uJesu ubuthandazwa kuJesu kufundwa iBhayibheli iBhayibheli iTestament elidala nelisha ivangeli nje uJesu isisekelo sakho konke uJesu hayi izinto ezizomlekelela izinto eziphathekayo hayi amafutha hayi amanzi hayi impepho namakhandlela uJesu yena yedwa usindisa uJesu yena yedwa once ke manje mangithola iskipha esinomfuyo esinekhanda likamfundisi ayibona ke leyo ke thiwa noma angisigqoke bangilala ebusuku ukuze ukuphupha kabi ayi ngeke akusesile ivangeli lelo akusesile ivangeli noma ngithi ngikhuleka ogcobeni hayi akusesile ivangeli lelo mina ngikhula mangilandela ukuthi ke bayathanda ukungishaya ukusishaya thina ama gospel mangabe sizama ukuchaza noma ukulanda ngempilo kaChiliza kuthiwa the way ubaba uChiliza African gospel akayena amandla ngakhona uNkulunkulu akayemsizile ukuthi amnikeze healing nani thiwa abazalwane base African gospel kwenze ngoba abantu bayayithanda into eziphathekayo baziprintele izithombe zikaChiliza bemshutha mhlambe iminister noma ehleli noma enzani bayinamathisela odongeni so amayifika kamzalwane ezoletha umkhuleko efica kunesithombe sakhe so wayecasuka abe personal athi susa lo doti obeka odongeni uyabo asikho isithombe esiyokwenza ukuthi usizakala ulala ubuthongo noma into eziphathekayo ngaphandle kaJesu umfundisi ngisho ngamuhle kanjani ngisho ngafaka amajazi angaphezulu ka30 impulampula ngisho ngafaka amaketa ngamaningi ngisho enganamandla ngisho ngawubhebhenene lentshebe akekho umfundisi oyokwenza kubaleka amademoni esithombeni sakhe esiswini ulele sifuma ulala nenye indoda awungicabange bese ngilele ngigitshelwe enye indoda la esifubeni ikhwele phekwami noma umkami can you imagine umngakho ulele lapho izihlezi enye indoda la akusesile ivangeli lelo angabe wena uthatha uJesu umfaka enhlizweni yakho bese uthatha uJesu umbeka kuwe bese uthatha uJesu uba yithemba lakho uthembela kuye kukhona konke ithemba lakho likuyi uzolala ubuthongo once waqala kwanezinto ezithi hayi umfundisi amanzi anesithombe sikamfundisi abanye benzelana izitika bayifake izitika lezemonto ukuze umfundisi ezivikele akekho umfundisi okuvikele lokhuzaneni engozini yokunqika nje naso sticker leso sika Jesu sika umuntu sika mfundisi wakho nalo Jesu abantu abazakhele yena amaroma uba no Robert Powell futhi lo uyiphuzela utshwala ke nje ke usomahlaya nje ke wayemane actor nje film kaJesu ukhona nalomfana kazana ngelikhohle igama lakhe naye wayemane actor film kaJesu izithombe zabo ziyasetshenziswa kakhulu abazalwane so ilezo zinto lezi abazalwane okufanele bebe nokuhlonza bevusa inhlonze mabengena khona ukuthi hayi lokho ngathi akwenzeki yes otherwise uyophepha makudala uma ngabe ungezuyibheka izinto ziyabhekwa nabantu esihlanganisa nabo bayabhekwa but nje enye ke yezinto ebaluleke kakhulu ebandleni mhlambe ke sesiyela ngasemaphethelweni ibandla elikhonza ngomoya yes cause umoya ongcwele iwona okwazi ukukutshela usembhedeni ungaphansi kwengubo useshaweni usetoilet uma ukhonza ngomoya iwona osho down njengamandla emabandleni ngoba umoya yes phila ngomoya sekumoya ukunomfethu la eMaritzburg uNtanzi uAyanda Ntanzi uke wakhipha ingoma ngeza abazalwana abaningi beyigxeka beyishaya imimoya ngemoya wayapha umoya ongcwele wayapha umoya ongcwele yabo because njengoba usho wena ukuthi abantu abaningi abayimisela abanye abantu bakhonza bekho umoya bayazenzela njengoba kuyenziwa you understand kahle mina ngayi understand le ngoma yabo mina njengonqanawe ngayi understand umbuzo wayo futhi ngawuzwa because abantu bazenzela bakhonza ngamadlingozi yabo yeah manje umuntu mayengake abhabhaze la athi ngehlile kuzokhala wonke umuntu bese mina ngiqhamuka ngifike ngimdonse ngempama kade esathi ngehlile manje kade esamemeza ethi nginani uzobona izinto ukuthi uzongibuyisa back manje futhi ngangithuka nokungithuka yabo mhlambe ke okulandelayo nqanawe mhlambe ke iconversation yethu sekufanele sifocus kakhulu kumoya ukuthi njengomuntu ophendukile ngizwa kanjani ukuthi sengenayo umoya ongcwele
ngihlukanisa kanjani izwi lengqondo yami nezwi likamoya ongcwele. Yes. Kukhona ukubhabhadiswa, kukhona ukugcwaliswa. Yes. Kukhona nani ukubhabhadiswa, ukugcwaliswa no angisazi nani. Yes. But lezi zinto lezi ziyenzeka. Mina mhlawumbe khona umuntu othi ekhonza engazi noma usememukela umoya ongcwele ngoba efike ebuza omunye ethi senamamukela yini umoya ongcwele. Bethi cha asikaze sizwe nakanye ngaye. Uyabo. So kukhona abazalwane abakhonza kodwa abangayazi lento le. Omunye uthola ukuthi usethandaza ngelimi. Omunye akazi ukuthi fanele ngigoqule ilimi ngisho shika ngiyazenzela mina ilimi noma mhlawumbe umuzo othize ofikayo ngithole senginezilimi. Mhlawumbe nje singangenisa kulapho ukuthi usichazele ukuthi sekwenze njani ngabe sengisho ushika urabashika abanye bethu siyaphapha abanye bethu siyakhopha because asifuna ukusala. Abanye bethu umoya ongcwele uyakhuluma. Yes. Yabona wafika into a point whereby ungasazazi ukuthi ubani. Uthandaza whereby ungasazizwa nokuthi bese uthini. Wafika whereby uthandaza mina nje myself ngiqala nje ukuyizwa lento kwamane kwangathi umzimba uyashisa. Uma ngathi futhi I was not shouting. Yeah. Ngangithandaza nje ngisendlini. Kwaze kwafika umama kuyabuza kwenze njani ngithandaza kade ngiyathandaza ayina wavela wajoyina wathandaza siyathandaza ke la masithandaza I felt ingazi noma ngizothi vibration noma inkwantshu eyayikhuphuka esifubeni ikhuphuka ngesifuba ngesikhathi ngithandaza yaze ayogcwala ekhanda nasendlebeni kwaze kwangathi nolimi luyashwaqa. You understand? I ended up sengikhuluma izinto engingazazi. You understand? So ukwehlelwa umoya angazi omunye umuntu engakubeka mhlambe ngendlela yakhe. Uyayibona lonto leyo but you just forget. Noma ngithi awubusazizwa la ukhona. Sometimes kuze uzwa ngathi uyamove angathi awusekho la ukhona. You understand? Uma uguqile mhlambe phambi kombhede uyazi ngine wardrobe uzwa ngathi mhlambe sengishiftile iposition or kukanjani. Uyayibona lonto leyo because ifocus yakho ayisekho manje la. Yabo isile kwabasezulwini. Uyayibona lonto leyo. So ke ukuze sikwazi ukuthi lento siyamkele I think we need to go deep in prayer. Noma ngabe kuthiwa kwenzeka lutho ngoba kuyenzeka ngempela sometimes uthi uyathandaza ingabuyi le yanto. Noma ingabibikho. Abanye babhabhaza wabona abantu bebhabhaza uzibuza noma mina hlamba ngikholwa nami ngangizibuza kanjalo ngiqala ngibuka nje abazalwane bethanda mina futhi angikholwa mina akukhaleki nokukhaleka mangithandaza iphuma iyangikhathaza lento iyangikhathaza kodwa uma ngabe ngithola umuntu owangisiza wangichaza ukuthi no uNkulunkulu when the time is right uyokwenza kwenzeke. Ngathi mase ngithandaza ngiyakhumbula ngiqala for the first time nje ngithandaza kuphuma inyembezi kubaba ngisho umlomo ngizwa ngathi ngibanjwa inkwantshu emlomeni naso elimini ngizwa ngisho izandla zivibrate ngathi ngibanjwe inkwantshu ngithandaza. Yabo ngempapa mayebo kunenyembezi ngiyakhala ugcwele inyembezi hawo kwenzakalani kuthe ngomunye unyaka ngangihoste inkonzo e626 nginomshana la obesemncane nginokumposta la enkundleni abantu bazothi umntanami ngiyakhumbula sithandaza ekhaya shothi gagcina sengithandaza sengingedwa sebese nje ngase sengisala ngedwa ngathandaza for so long kanti ngizobanjwa amandla. Bathi laba ekhaya kwaze kwafika cause ungikhonzile umfana omncane lo wazi wafika emhlanje ngilele phansi sengize ngalala phansi ubhizi uyangibambatha ubeka ikhanda lapha ikhanda lakhe la kimi ufuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngami inkingi kimi baze bamthatha bamsusa. Uyayibona lonto leyo. Yes, so koningi engingachaza ama experiences engiyengaka-experience when it comes to ukuthandaza umthandazo bese kwehla umoya ongcwele. Yabo mhlawumbe umunye ngachaza naye ngendlela yakhe engeke ngiyiphikise ngithi mina ngikwazi nalokho ngazi lokho uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe kubantu bakhe. Sengifisa mhlambe sibuke la esekhuluma ukuthi ke when he speaks
angikhulumi ngalokho kunormal okuthinta i-conscience because Yes. lokho kuthinta unembeza kusuke kuyizwi I think abase Philip Yes, abase yes, Philip 4 verse 6 lithi konke okumhlophe konke okuthandekayo lithi akube yikona izindla ngakho Ngakho, yes. the more uzindla ngezinto vele automatically mangabe ingqondo yakho once iyacabanga ngezinto ezinegative it will build indirectly yokuthi mangabe uthi uyacabanga vele kushaye out siyakuyeka lokho sikhuluma ngalokho ukuthi ke kube to see the unseen world ukuthi mhlambe ke kona ukuhlukanisa kanjani ukuthi no sengisi okwesangoma mhlawumbe nokomuntu olokwana ukholwa unomoya ongcwele nokuyizwi nje uNkulunkulu mfethu unendlela yakhe njengoba kade ngichaza eqaleni yokwenza kanjalo nemimoya nayo indlela yakho what I believe in is ngesikhathi uthandaza ubiza igama lika Jesu ukumoya noma ngithi nje uthandaza uthi deep in prayer amademon angeke abe nayo indlela yokuzokhuluma ahlebeze kuwe uyabona some liyazwakala iphimbo likhuluma ukuthi akube nje noma kuzoba nje you understand angazi maye khona amanye ama sounds obumnyama noma amademoni nawo makwenzeke efike ekuhlebezela noma usathane efike ekhuluma angazi because angazi ngakexperience ukuhlejezela usathane uyabona ngeke kube imizindlo nje negative bese ngibona ukuthi oh isitha ke lesi uyayibona le nto leyo kodwa iphimbo during prayer alizovela liqhamuke it can't be iphimbo elivela kusathane noma emademonini because amademoni ayalisabi igama lika Jesu once ayalizwa ayabaleka because khona abantu nje abasakholelwa ekutheni kuzovela izwe emkhathini lithi mntana yenza ukuthi kwabanye kuyenzeka yes kwabanye kuyenzeka kanjalo njoba kade uchaza ukuthi kuyenzeka kubona nembeza sometimes kuyenzeka kunembeza uthi unembeza kanti kusebenza kamoya ngcwele you understand kuyenzeka serious uthi hayi mina bekunembeza makumane kwafika umzindlo othi kanti ukusebenza kamoya ongcwele uyayibona le nto leyo so izinto eziningi into kanjalo akufunakala uyivimbe noma uyizibe uyabona sometimes kuyenzeka futhi embonweni into uyibone noma uyizwe embonweni ivision ubone umbono iphupho you understand akufunakala nawo futhi le nto leyo uyizibe uyabona yeah because abanye kuyenzeka serious kuyenzeka ngempela nje abasabazalwane ulizwe iphimbo elikhulumayo elishoyo elistrate ukuthi yenza ini noma kwenzeke kanjani noma ukuthi liyakusola malikuyala liyakuyala uyabona sometimes kuba ukuthi izinto obona usicha lokho engeke kuyangithusa kwamina mhlawumbe awuthi ngigcine kimi mhlawumbe kugcine kungakukhuluma mhlawumbe ke ngoba sesiyavala asikhiphe lenkalvasi ohlezi uyifaka ephaketheni ithi ukubadweba kancane laba abalokhu nganayo asebedayisa amanzi abenza indlu kaNkuluNkulu kube indlu yomphanga angikhulumi vele ngalamabandla lawa khona nje amabandla engengwamention adayisa ivini amatshe asiwaye kasikhulume ngalawa athi asebedibasindisiwe badayisa amanzi anezithombe zabo amanzi namakhalenda anezithombe zabo kuthiwa mawulithinta ikhalenda kuzokwenzeka imangaliso amanzi awekho amanzi awumangaliso ungadlala nje mfowethu usomabhizinisi wena nje hamba uvula ifactory udayisa amanzi ube neproduct yakho uyiqambe igama lakho makuyinqanawe akwa noma yiwater ntontoni wenza ama sparklings nama still water hamba uvula ibhizinisi ngoba ubusiness minded kodwa manje inkinga uyabhayiza ubhayizela ezimvweni zikaNkuluNkulu uyayikhohlisa futhi nawe uyazi ukuthi lamanzi awana ma miracle awenzi lutho uyabona uwazi kahle ukuthi nawe lamanzi owadayisayo nami ke semziphukuphuku ungathenga 500 ml ngo 100 rand just because abrandwe isithombe sikamfundisi unqanawe
hey bafethu singasuganga ngevangeli awekho amanzi bafethu awekho amanzi avula iminyango awekho amanzi azi izinto zenzeke wena nje Ncegu mfundisi ukuze igama lakho lingangcoli thatha lezo gubhana zakho uzidesignele ilogo yakho uyibrande uhamba uvula isitolo noma ube nebusiness ulifake ezitolo leyo nto yakho ithengwa abantu njengo Aquili nobani bani hayi lento ukuthi uzodlala ngabazalwane uzobadayisela ngo100 rand uyabo leyo nto leyo mfethu iyabheda i-out nihambe liphuzana namanzi futhi ke yazi ukuthi mina ngaye ngaxoxa nenye Ncegu ewadayisa amanzi yakhona le ngakithi ngeke ngize ngisho kanti bayazi ukuthi thina nje mfethu ayikho nento etheni esiyenzayo kulama thina siwathenga nje amabhodlela engena sticker bese sihamba soyiprintela istickers zethu sifakele istickers zethu bese sithi hayi siwathandazela amanzi emangaliso uyabo once kwafika amanzi usho ukuthi uJesu wena 100% awusamthembi usho ukuthi ithemba lakho mhlambe u90% uJesu noma u70% u30% uncike kulamanzi abanye 50% uncike intweni eziphathekayo amanzi amakhandlela ikhandlela ngikhathi ngisathunya nje amakhandlela ugesi ungakabikho emsinga le emakhaya lalela ko 200 rand lilodwa kodwa usungalithola ngo500 ongalithola ngo500 rand just esiliwumbala libomvu noma liyelo noma linjani why bakhohliswa ilaba bakhohlisi laba abasuka le umuntu abulawe indlala alambele obizweni athi ubiziwe abayibabe biziwe vele umuntu ngenxa yendlala afune into ezomenzela imali more bese ebaxapha inkinga abantu uzube neshow nawe wazi kahle lamazi ohlezi waphuza uzuma ufakaza uthi amanzi ngiyawabonga amanzi kaBaba angisizile akufungwa ngenkohliso kule nkonzo hamba ubheda la uthi amanzi ayasebenza ayikho into esetshenzwa amanzi wazi kahle nawe ukuthi waginisa nje mfethu uqede lapho hamba uyocama etoilet wakhiphe akunamsebenzi ayikho into eyenziwa amanzi angikholelwe emanzini angisoze ngakholelwe emanzini. Sometimes ezinye izinto yazi ukuthi iqhamuka nathi sabazalwane we have more sinama suggestions amaningi ukuthi umfundisi masingenza ukuthi masine fundraiser ngokuthi sometimes nathi sibabulela befundisi sabazalwane kodwa nabo abafundisi ngoba ababizwanga yithi babizwe uNkulunkulu umuntu akalalela uNkulunkulu awukwazi ukuthi ulalele imbuzi oyilusayo oyifuyile noma imvu ithi namhlanje lokhuzane nganawe namhlanje akungasivaleli ngaphakathi esibayeni awusivalele ngaphandle kubona ukuthi kuzoba nani uthini ngama award lawa akhona but mina ngokwami ezunqanawe le yanto angifuni ukuyingena kakhulu ngoba ivision umnikazi wevision akufanele alimali kumele sikukhumbule ukuthi akumele simbhulishe udade wethu futhi siyamthanda futhi simbonile hamba phambi kwethu uyakholwa lo yamzalwane Shumayela futhi uyabona akufanele ke simlimaze uyabo inkinga yalezi idenga zalabazalwana abacula lapha ku Facebook niyaniza iphukuphuku sometimes because kuyenzeka nithatha umkhonto nizogwaza ngawe ekhaya uyabona abona mzamba ka Facebook mfowethu sa most yabo bayizidenge bayiziphukuphuku uyabona ukuthi umuntu ube nephutha sekumele manje sihambe simchaya sonke simbhulisha ke manje sesimhlaya ke simgwaza ke manje ke kanti ubengalungiseka nje kalula ubani mangabuza inkosi manje usuze wayifaka bengafuni ukuyifaka njengoba sesimgxeke kangaka ubani oseke wayobuza uNkulunkulu ngalento ubani oseke wamkhulekela udadewethu ubani oseke waya ukuyozama ukukhuluma nodadewethu akekho uyabo so ke akufunakali ke mina ngeke ngize angisupport noma yini ngeke futhi ngisupport noma yini mina kuyenzeka abantu bethi bayale mina ngedwa ngithi ngiyali uyabo ngoba ngiyayazi into ngiyayiqonda nginesizathu salokho oyigxekayo unesizathu sakhe ongayigxeki unaye futhi unesizathu sakhe so ukhona umfowethu oke wakhuluma kamnandi nodadewethu ukuthi ozathi omunye mhlambe maye ngashintsha leli igama le award uyabo ngoma umuntu mosum awada leli iBhayibheli siyobongwa ezulwini athi well done wenze kahle uyabona imqhele siyoyithola ezulwini kodwa if appreciating
hayi angiyiboni mina inkinga because nathi siyaba appreciate ngamasudi sibenzele zonke izinto ngo December shuthi into eshaya abazalwane yilo award yena yedwa mina usisi ngiyamncoma nombono wakhe futhi ngiyawuncoma abafundisi ababongwa yabo abanye baneemonto abayithengile baseva ngazo kweministry behambe engcwabela abantu benzela ukuthi zagugele emgwaqeni akekho ke wathi empilweni yakhe baba thank you uyabo bambalwa abantu abenza leyo nto uyabona ukuthi ke baba usevile siyabonga uyabona lo nto leyo hayi ukuthi asikuboni ukhona ubaba ngizommenshina ngoba angikhulumi kabi ukhona ubaba umbuso njilo unembuso njilo foundation kuye kwenzeka naye wakhipha ama trophies ebonga izisebenzi ezithile evangelini uyabona lo nto leyo uke wakwenza kaningana ngiseyingane nje kaningana ngesikhathi lesi ubaba unjilo nje ngimazela kude unayo imbuso njilo foundations ebekwe kwenzeke ebonga ingceku there was a time ubaya wazi wabiza khona abazalwane laba imindeni yabafundisi laba bevangeli njengoba uNJ Sithole wayiba mentionile ethi uzobiza ama families ufuna ukuwabonga ngokuthi basiboleke their family their fathers ukuthi sibashare babashare nesizwe benza umsebenzi kaNkuluNkulu ngokukhululeka uyabona le nto leyo so naye usisi asingamshayi ukunalokho uma kumele simlungisa asimlungiseni siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi inkulumo yethu sifike emaphethelweni so nje ingqikithi ithi ake sibuyiselene ibandla kuNkulunkulu silibuyisele kumoya kukhonzwe ngomoya lithi izwi njengalokho nimamukelile hambani nikuwe injalo nje bafowethu sibuyisele ibandla kumoya sibheke ukuhamba kwethu ivangeli lasivikela nathi futhi masilivikele sibheke ukuhamba kwethu sibheke izinto esizenzayo sibheke la senza khona izinto ngoba nalento ukuthi leyo ke wayithinta yomjolo asithintanga kakhulu hlukanani nomjolo ngoba nilimele niyahethana niyalimazana niyashayana hlukanani bafowethu iyekeni ngoba nivele lento le egcineni kwakho konke nina nithi niyalindisana ukuthi kuze kube right akulungi kani phansi shiyani phansi asibuyiseleni ibandla kumoya ke sikhohla sifuna okwaphezulu njengoba savuswa kanye naye asifuna okwaphezulu okunye konke kuyonezelwa uma ufuna umshado uyonezelwa wena ufuna okwaphezulu eke ukuhamba ufuna abafana nawe eke ukuhamba uhuhekela uhamba ufuna amantombazana hambulana nezingane zabantu la